I ćao drugari, Wolf je ovdje, kao što vidite danas ćemo malo igrati Clash Royale. Mislim da snimat ću Clash Royale na kanalu, ali mi pišite u komentarima ako biste htjeli i nešto drugo da snimam. Dakle, evo da vidite, ovo je moj deck koji trenutno koristim, malo pre sam dobio ZEP i ušao u arenu 5. Malo sam arena, imao sam drugi account gdje sam bio arena 8, ali zaboravio sam šifru pa nisam mogao više da igram na njemu. Kao što vidite ove karte sve imam, nemam nijednu legendary, ali ove sve mogu još da dobijem. Molim Boga da dobijem iz Golden Chesta legendary, pošto je moj drug dobio Graveyard iz Golden Chesta. Tako da ne dužimo mnogo, samo da vidim nešto. Dobro, treba mi 1700. Ne dužimo mnogo, ajmo u bitku. Evo, borimo se protiv nekog Matijasa. Da vidimo ovako. Polako, sad da vidimo. Šta da bacim, Bacit ću princa ovdje. I sad čekat ću da vidim. Da, kao što sam i mislio. Ovako. Bacit ću ovdje minion horde. Nemam još dobre stvari za odbranu, ali dobro. Neću da bacim ZEP. Dobro. Ne. Ovako, bacit ću Hoga i bacit ću Rage. Nije loš Hoga, onako nije toliko loš, ali dobro. Uništit će mi kulu verovatno. Nije. No dobro, bacit ću ZEP. Bacit ću princa ovdje. Da vidim. Sranje. Bacit ću ovako minion horde. Da pobiju ove skeletone, usput će da ubiju i barbarijane. Gore ću da vidim poslije da bacim Hoga pa Witch. I onda poslije još da bacim Rage. Znači malo nešto damage da deluju. Ovako. Rage ovdje. Zep. Golden Barrel. Uništit ću ga. Played. I gotovo. Uspio da mi uništi jednu kulu, ali ja sam njemu u desnu i ovu glavnu. Naravno. Kao što vidite ovdje otključavam vam ovaj Golden Chest. I tako, ajde odigramo. Čekaj da vidim samo nešto. Vidimo ovdje klan Chest, kakav je samo ovdje što nije loš. Učit ću. Dobro. Odigrat ćemo još jedan battle, pa ću da završim klip. Ovako, idemo ovako. Uglavnom, poslije moram da promijenim deck. Idem sa princom i Witch. Prvo ide princ, pa Witch ide zbog ako baci skeleton army. Kao što vidite ovdje nabacali su mnogo stranja. Dobro. Da, kao što sam rekao, bacio je skeleton army. Čudi me da još nisam dobio skeleton army. Nemam ga još trenutno, ali nadam se da ću uskoro da dobijem. Ovako, bacit ću ovdje Rage. Golden Barrel ovdje. Sad ću da uništi. Dobro. Neće da mi uništi kulu. Bacit ću princa. Ove arčere će
Ovdje, dobro. Ne mogu još dobro da ga napadnem. Sad ću vidim da... Uglavnom, ili idem Prince i Witch, ili idem Barbarian i pa Witch. Znači ja sad čekam da mi se nakupi eliksir. Evo, snima. Bacio mi ovog Giant Peku, ali ona je useless kad ima ovako, pošto sporo udara, a ali mnogo troši. Ali dosta sporo ovako udara. Baci ću ovdje ovako. Rage. Ovo skide damage. Zeps, kao što sam i rekao, samo što sam ga dobio. Tako da mi nije na nekom većem nivou. Ovako. Ove ovdje da pobijemo. Ovo i Goblin. Mislim dobro bacio Zep. Nema veze. Izbacio sam iz deka Baby Dragona da bi uzeo, da bi stavio Zep, jer nisam imao mjesto za ovo. Nisam imao mjesto za Zep. I brzo ovo. Ovako. I ovdje mi kula. Nema veze. To je to ljudi za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!